uzikwiriya Trump yayohereje muri Iran iki ese kirafata he ntabwo kiri gufata kiri gufata kirafata he ewe nama kiri gufata kaji wawe wiburampamagara ndaje Yesu akuvuga mwanya mbaga nasoni ntabwo turararubingo ndaje buretse hariya taravuze ngo ningumemo buretse ndaje ikibazo cyo mu buretse tawe buranyabira ndiko ngo fayo hare kagama kinyara mbega amafaranga usha yakwitekera ndaje ibihumbi 7 byageze yaso birindwi birimo mana we Yesu we ego prosper uyu ni prosper sha gatatu kane gatanu muje gushutinga mwogapfa gatandatu umwineneko urukumva niba nawe ushaka kuyaruguta uhaguma uyarugute ubwira abantu bagukandeho urukumva Yesu urumva niba ushaka kuyasa nawe kuziruguta uzirugute ubu twigire mu makoyini ubwira abantu bati bantu banje mu nkandeho no stress vayo ibyo bagukandeho wavana 20,20 10 bagutemo usyo agutanze mwana wow kize bibiri wow harasha ariko mada ijambo wawo warikuye warimenye gute tisobanuye iki wawo bivuze ni wowe ndari wowe ni wowe ni wabinyigishije yakuye ko bivuze iki ese bivuze iki wow ni igitego ngo ni igitego ngo ni igitego wawo ni igitego ni kwambwiye arashika mande nyenyere neza wawo ni igitego ni kwambwiye ngo ni igitego harasha igire akanegero tansonyora oya ngwino nawe muzane okay ndashaka mudukidira akantu babatamo kinkubise umugeri koze muji Yesu we thank you oh my wow Congress nagushohoje Congress uruvu kuna abantu bagukunda Yesu we kare nandi kubona imitima sinamenya ko Congress ari we hano Yesu bakubwiye ngo ishutwe tuvi twawe none udere none hano yayicencuye nuko agamafi bankubita copyright aramukenyeje umukenyeje igitenge wow ndatarukane igitenge ariko birashoboka birakunda nimbona gifuti ndahita ntaruka iwayini Yesu we iwayini wamboy welcome iwayini Yesu we iwayini sha his capacity his man who has ugembarare his man who has ngiye guhita mubwira ngo niyitereho hano reka ndebe ubwo sinje waviramo aho guys mutapige screen tapu Yesu we baby utumyangwa
Sha, hano harashe. Man, kamanze nje mu bwiherero. Kamanze nje mu bwiherero. Oya, niba urayobye ni hariya. Hariya. Kamanze nirebere. Cyari kigiye kubenura nk'abagabo. Yesu we, ariko mana we. Usyo. A, B, and D. Sierra. Urani Sierra. Sierra? Hafe. Ayiwe. Nari ngiye gusara. Nari ngiye gupfa. Yesu we. Mana we. Mana we. Iwayi ni we. Iwayi ni. Dore indege. Ndabataga indege wa kintu. Nani indege. Kuko ubu ni stress ubameze ate? Ariko Imana impaga amahoro ntibame nka biriya. Nasara. Munyihatwa tumanigane n'imitima. Nibyo binkwiriye. Igitenge nagutengeje wagishize. Mbonye indege igitenge nkivanamo. Kinsubiza. Ayiwe. Hari gift ubona gukumva. Roho yawe iragiye. Guess we. Nabayitaga Boeing L340. Rindagiye. Zira nizo ziri gukoreshwa muri Israel. Imam. Uzikwiriya Trump yayohereje muri Iran. Iki? Ese kirafata he? Ntabwo kiri gufata. Kiri gufata. Kirafata he? Ewe. Nama kiri gufata. Dore gifite Imana yanje. Yesu we. Usyo yego rataki utwo turadio turaguraga tukavamo gasete zabesha tukavamo ampuri. Ni impamvu ntubeshe se. Dore kongresi shari ko kongre nkagukundana. Tamukura mu mwuka yarakijijwe. Uretse Kera arampaye. Keri. Oston. Tia idai chekote. Uretse. Ndaje. Hey! Mutongoro. Ya. Yes. Mana we. Nana. Ayiwe. Ninde? Nana. Go! Nana sha. Kongresi rero ibya hano namayobera amatagatifu. Ndaje. Yesu we. Ayiwe. Ibya hano gushishikara. Nana. Yisubizemo chogasta. Irekeremo. Chogasta. Kujeje ndirimbo nimbi. Nimbi. Inyoni yaridunze. Oya nayo nimbi. Cya gihinde tugende. Chandi sitari pulari kishibu igeto sani purani stibuno rinini. Taza. Karike. Yego. Uyu ni Claire. Amusugeri vani. Yeah! Igirayo urukumbyika winsunika. Geregwari we. Yeah! Yes we. Ntabwo tumenye ngo tumashimye. Ari kariene brakasavu. Kariene brakasavu. Jeto sabafsana he. Taza karikriye. Yes we. Harasha. Mana we. Ayiwe. Oya ndi muzima. Ni Nana n'ubundi. Nana. God. Mana we. Yeah. Ninde? Harriet we. Yeah. Ayiwe agamavi bagabo. Uretse agamavisi. Manura. Barambana amavi. Manura. Umvira kwikabutura. Andi nibyo byiza. Tia ita chekwete. Mama Harriet nikavuza. Aravuze ngo nkumemo. Harriet sha. Ayiwe ndafuza mu rugo karindagire kaji wawe wibura mpamagara ndaje Yesu kuvuga ngo nyabaga nasoni ntabwo turarwa rubingo ndaje uretse Harriet aravuze ngo ni ngumemo uretse ndaje ntabwo ikibazo cyo mu mutwe abureza wibura nyabira ndiko ngo fayo Harriet
kagama kinyara Mbega amafaranga Araza. yo kwitekera. ndaje ibihumbi 7 byageze yaso Birindwi birimo mana we Yesu we mwogapfama muri gusakuza mwokarindagiramo bantu bebirayo nije byagenda gute Twasara. oya nahita mfunga pano nahita mfunga Pano se ni yawe. Hagize umuntu mababirayo ni godifata namumanura nahita mumanura namumanura ayiwe umwineneko Amaranesa. uretse Dr. Chaya. Ugire. Grachari ndende. ini ndende Kamene shaka. umwineneko Bereka nyasha. harasha reka turebe kiraje ubu turarindereye rimwe Shiraho. kabiri Igo. gatatu kane gatanu. ko batumugera ku gihumbi batumugera ku gihumbi Oya tuba tukigezeho mu kanya. rimwe kabiri uretse Mr. Ego Prosper uyu ni Prosper sha gatatu kane Gatanu. muje gushutinga mwogapfana gatandatu umwineneko Arayikubita mu munene. ubwo telefone ndayikubita mu mujyi yego sha Irayi birashushe. umwineneko Arengana kugahuya Yesu we bingahe bibaye bingahe 10 11 kantebese ndakubujije oya reka dutebese oya gerwa gutebeza umwineneko ndabyanze ngiye kugupakira ngupakira oya Yesu we ariko mana yanje rimwe kabiri gatatu kubuzutu kane gatanu kubunero gatandatu karindwi ayo we Yesu we turabakundaga kuri tere tubaga twishimye tunezerewe ewe Yesu we ngumwineneko urwiririza we haya murukumviga ariko haya birungurwa nimugoroba umwazukwaga we haya Abantu musonga. haya Kabaga haya Ahura nabijira bija. haya Iwe bijawe. oh sha imbaga yego bijawe imbaga haya Yes we uyu ni Keri umutima guhuye murukumbuza umwuka mugire maze rero murukumvika mumvira muri live Tujye gukina gererwa tujye gukina we mureke Amafoto meza, filime documentaire, kuzamura imbuga nkoranyambaga, YouTube, Facebook, Instagram n'izindi.
nta handi wabisanga atari kuri Prosper Picture. duhamagare kuri 078 54 70 605 Kigali.